Wala bro siya kata keladon ke syongsuk syongsan harilom garo. Hendrai ke step perngap jangan sibaar ki ketang sulai kelasawa ha ke klau ke Dibru Hill Reserve Forest ke badan haga distrik West Garo Hills. Bad haga ni ke jingit Herkuli arngut ki nong rakbor kila syasiat yap ha ki pulet ke jela. Ki pulet ke West Garo Hills haba keliyo ke jing tip ke bapaka halor ke jing syar abor ki arngut ki beriu. Kilalit ban penelong ya ke jing kenra ha ke Dibru Hill Reserve Forest. Hendai ke kenhon jogi nong rakbor ke buan nasyabar jong ke jela. Kelas sedang ban Herkuli ki pulet. Bat kumta keladon ke jing Herkuli bamar keliang. Hadian kat tokan epor ki pulet kelayok ban siat ki arngut ki nong rakbor. Bat kini kila kelon yap hajo. Bat ki pulet kelayok ban pelat emno ya ki arngut ki belasya rakbor. Kata wei ubade unongnya taksi kamai kanong ba Guwahati, bat wei pat ukena ubana Lakempur ke jela Asam. Ki pulet kila pentep ba unia ubanya taksi kamai ula syak rakbor nadok sau trek unai wieng. Bat haka kendai trek unai wieng pat kila rakbor saya unia ukena. Ki pulet ke West Garo Hills kila yok ban kurup ke wei ke sulai AK-47, ke wei ke pistol 9mm, lai pu arteli ki kuli, bat lai pulai teli ki kuli ki beladap ban pendon kam.